Eka aligikozesa tulina okwegendereza ebintu ebindi emijiji bireke ebindi byabikola. Yes, kyova oli kubona kyobwa kyabazinga bwali okuva Katonda byatonda ensi emijiji gibayirewo gyabuleka. Ekibuzo kiri nti omujiji gwaife generation eno ejja kwongera kuito faliki ayi tusobola kumaliriza. We can't. So okola ku kyosobola waja ekintu ekiri kusumbwa abantu butamana how long wakyalukuka obugeni abantu babulwako wakyala bakusalira embuzi enkera bakusalira enkoko waira kumamba waira kubyenda mwaira yo kubidandali toka ikusibula. So you do your part and quit, do your part and go. Era tubona abana to finance no mwami gwesugwa oso tuka kubidandali sa grace ota finance tojukungula. Kweta ku pressure. Yes baba kyabazinga abayire muto ngasomere muyiri ayi tufunya abata abandi abawere baba mulochi no wamugema ku mukono wa mukuza ayo yavaawo yakweka omukono. So guys moving ayo omuntu yaba wensi yamwajetika yaba mena chota sobola kireke you need things move. That is the principle actually. Make your contribution because you leave the stage. Interesting. Well, ensi nebyayo ngetuli kubibona semwami yafesi abavubuka balimenti okuba ku forefront munsi yona yona webaye ekintu kimenti okukyuka Busoga ebeire n'omukisa okuba ni king oba Kyabazinga abeire omuto mu myaka. Have you taken advantage nga iwakunga avukira chairman wavubuka okubona nga abavubuka bategeera nti guno omulembe gwebwe ni speed batamwe yamaani mu buyiya mu bintu ebisobola okwongera ku kingdom eno kuba ng'esaddukuka n'ebindi kamala bikoleibwa? Nayanziza ino mwesigwa ebirungi bingi bye tufunye ku mulembe guno omugabula nga Kyabazinga ali ku ikonero. Abavubuka tweyongeiremu ebyensoma. Bavubuka bangi tufune di degree, di masters, di PhD era sebo baba baire musala ino okutukubira olujje okubanga buli luvannyuma lwa myaka ebiri wabaawo enkofiira baba gyabanayo. Yesebo. Okay. Era bintu bingi ino nga ife abaisuka ba Busoga byetonomerezaamu ino mu baba ise bantu Kyabazinga ba Busoga nti abavuka babaire ino abasaale okutandika kwekolera business. However nti omuvuka wava ku isomero najja n'asoma wabaire wembeera ey'okubanga betandikirawo okola emirimu guno niggulo okubanga basobola ofuna akasente. Interesting. Yes, ni subjects Kyabazinga abaawo lwa subjects nga diriwo. Ekibuzo kiri nti imwe nga abavubuka mukoze kuki okubona nti Kyabazinga mukaba nti sebo baba tulese approach eno oba strategy eno okwambaku okwerula oba okutolawo ekizibu kino nekiri mu Busoga. Naddala ebizibu ebikulu mu bavubuka bingi ino. One of them mulimu nti abavubuka naddala ab'obuwala bali kwegadanganga ng'emyaka gikali kutuuka mu Busoga kibeire lwatu. Era mpulira emikuzi mingi kaka nti Busoga has the youngest grandmother globally. Ensonga edo eno dibonanga omuvubuka? Neyanziza ensonga abavubuka tugezeeza okubanga tuba impressed mu mbeera nti mu ngeri nga for example embeera gyompaire nti wabairewo abawala okubaira nga bakaali baana bato tugezeezaako nga ife abaisuka okusomesa abavubuka banaife bajja ku isomero basome balekera okubaira nga bakaali bato ate era weenaawo tubaire basaala ino okutambula ku masomero mu Busoga okuimpressinga abaana beyongereyo basome kubanga bw'osoma oba ne future ennungi. Era weenaawo twayongera okutambulira mu bavubuka tubaire ne structures okubasomesa okutegeera obwa Kyabazinga n'eki omuvubuka yeebisa atya kubanga omuvubuka yeena mu Busoga azira culture aba azira mpisa. Okay. Yes, sir. Kale